Bukti nungi tadi gua makan. Ini orang South South Divisional Committee TSF dengan deputation of ICAT to the Honorable Chief Minister through the DM, Sipajola District ni through demand tonggo sini Roman script for Kobrok tai Kobrok subject teacher recruit klien ni, tai college setup klien ni Jompajola District Subdivision no. Tai इंगे bus service provide klien na jagawo. DM bokor kha kaham no, bin response kaham no belai positive, borok initiative nanai bo tabuk borok kogor kha Jompajola bus service engni Jompajola to Agartala bus service engni within 2 months divising 3 months divising no amos borok suru klien sinai. Amo bokor kha DM. Tai kaisa inge tabuk je college setup klien Jompajola subdivision no, amo borok suru khainani borok side tonga within next financial year ni bisingono borok karon building tamlok tang namoni borok saka infrastructure namon bagai borok satamungui tongo har kintu college bo Jompajola subdivision no dakti no borok sengir jangnai kebal sing ko borok subject teacher tai ko borok roman screen bai kok salike amo bo bini botabo taisa bo chief minister ro honai bo chief minister bai abonti bo sini begor pat. Acha Jompajola tu abo noni je bus ko dimen abo ke bus joran simi sentana doktor budia ko ni nakarjala mari TSF sing public no rihinu students no rihinu andolono fainani no faidi sini andolono join khepedi tobawa faidi borok phayu am koma school no am guri phayu am so Divisional Committee TSF bai Sipajola District DM officer sang laikya DM officer phaimani chini dabi tongo kokbora tomai student chini kokbora ma sinai hinai tekisi tongo chini Jompajola to Agartala aba bus dati ke salu khaina bagai tekisi tongo kokbora teacher recruitment khaina bagai chini school logo tekisi tongo chini joto tiwasam sayo school tong no jai kena jena bagai tai tini chongot gathering kha 1000 above ngai gathering mangka chini Bisamganjo high secondary school mar nisimi chini DM office ora o gathering no chun himlai phairika tino student joto jagani tongo tai divisional paisa koya komang mo jagani tai town committee paisa koya tai chini central committee ni arang ko paisa koya chini tai joto oja public ko paisa koya ambai tadi borom ganang Chiranjeevi Devarma TSF Central Committee ni amo haket sing tinoro hab laikya taipo sini divisional leader koma leaders ro tongoro andolon no oja gathering go tongo borok or ni joto agitation phairo no protest phairo no naikoli tong tai koma college ni unit ni leaders ro borok tongbai present Ini minister ngai mano bokok borok sanai
borok ya anu bagai bo kok borok no nangjak yang pano jeng kok borok sanai je chini tiprasa jeng kok borok sanai le jeng roman script bai no nango hini jeng se side ong bo sanai saba sini sab torof di mana tongo kok borok je chini mani kok no abo roman script bai e chidlo danan bagi chiri kok phai tongo recently tamunu khanga ga tabuk je tvc board ba cbc board je tabuk chini roman script bai sui mangala khane kasia social media ante kewas nukha kewas nungan sate abo bidan sabha je pro recently asuk lai pro kok kasaka aboni je sing asuk tsf sal kolok ma sani femeni tabuk bo chini a demand success ni jako jotokhon demand chini demand jeng mai asak jora tsf tebo kotor andolon khlai thangnai tsf kathang tongsak chini mani kongno sani thangnai jeng abo baidyotamulok khainai state government no baidyotamulok khainai chini kok borok no roman script bai senyani bagai kita jesin tipra perka sai ka roman script inja bangla kok pun masih abo naidi je tabuk obono jeng chini o tirpraha abo history sana thangka jeng buni hani borok bai jeng minority thangka o je site ong le bo ki kok borok sanai jiba bo kok borok saya bo kok borok ni ros si saimia chini kok borok je busuk mane bethai tong mane mungbai ni sini jaga kok thebeni sini jang ma hai bo a mulyoban jinis siani bagai bo abo